Bahaye ikaze. Mu mateka y'intambara biragoye gutsinda umutwe witwaje intwaro ariko kandi ufite guverinoma zishyigikiye. Ni kenshi mu mateka ibintu byagiye bikomera cyane mu gihe imitwe yitwaje intwaro yahanganaga n'amaguverinoma, ariko iyi mitwe yitwaje intwaro ikaba itatera umutaru. Harimo imitwe myinshi yagiye imerekana nk'iya Yonas Savimbi ndetse n'indi itandukanye yagiye kubitwa inshuro n'amaguverinoma yayo kubera ko nta zindi guverinoma zari zishyigikiye. Mu karere ka Kigali ikibazo gikomeje kuba ingume n'ingutu, aho buri guverinoma iri mu kibazo cya Kongo ivuga ko hari umutwe uyirwanya. Turahera mu Burundi, buvuga ko leta Tabara iburwanya kandi yifuza gukuraho ubutegetsi. Turajya mu Rwanda, u Rwanda rwamagana ruvuga ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugamije kuza gukuraho u Rwanda, gukuraho ubutegetsi ndetse no kuza kwerekana no kuza gukomeza umugambi wawo wo kwica abatutsi nk'uko wasize ubikoze. Naho Kongo ivuga ko inventora umutwe w'iterabwoba ushyigikiwe n'ibindi bihugu. Hagati y'ibi bihugu uko ari bitatu byose, buri mutwe witwaje intwaro urwanya buri gihugu ukomeje kuvuza ubuhuha uvuga ko nyine ushyigikiwe n'indi mitwe y'amaguverinoma. Bizaherera he? Bizagenda bite? Tugiye kugaruka ku ruhererekane rw'inkuru z'u Rwanda, Uburundi na Kongo. Akarere gakomeje kuzamo umwuka mubi w'intambara, aho igihe icyo ari cyose umuriro ushobora kuvuka cyangwa se intambara ikaba yazamuka. Kisekedi, perezida wa Kongo, akigera ku butegetsi yagerageje gusura inshuti ze zose, by'umwihariko perezida bayoboye ibihugu bimukikije. Mu nama y'umuryango w'umwe bwa Afurika yabereye muri Addis Ababa muri Ethiopia, yavuze ko yagerageje gusura u Rwanda, asura Burundi, asura Uganda, asura Kenya ndetse asura na Congo Brazzaville. Uko byaje kugenda rero nuko bitunguranye mu mwaka ushize bagiye kumva ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafunze indege ya Rwanda ijya muri gihugu. Hagati aho ni nyuma y'uko iki gihugu cyari cyashoboye gukora umubano n'u Rwanda, aho bafatanije muri operasiyo za gisirikare zirwanya imitwe ya FDLR zirimo nka Umoja Wetu na Umoja Wetu kabiri. Kuri ubu Kisekedi warahiye akarahira akavuga ko atazigera ahura na Perezida Kagame keretse bahuriye mu ijuru. Kuri ubu biravugwa ko urebye yaba yemeye guhura na Perezida Kagame. Ibi ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola wabitangaje. Kisekedi yagiye avuga ko mu magambo y'imbwirwaruhame ko yizeza Perezida Kagame ko azarangiza nka Hitler, kuba afite ideology yo gushaka kwigarurira ibindi bihugu. Kisekedi uyu ajya mu matora yavuze ko umuntu uzarasigoma n'umwe ngo azahita deklara intambara ku Rwanda. Kisekedi uyu kandi nawe wavuze ko uzahura na Kagame bazongera guhurira mu ijoro. Uyu Kisekedi rero biravuga ko yahuye yagerageje avuga ko noneho bashobora kuganira na Kagame, ariko ku mpamvu z'ibintu bitatu. Icya mbere nuko umutwe wa M23 uva muri Kongo ugahagarika intwaro ukajya mu nkambi bakawudemobiliza. Icya kabiri nuko u Rwanda rukura ingabo zarwo muri Kongo rukanemera ko arirwo ruri inyuma. Icya gatatu nuko biyemeza ko u Rwanda rutazigera rusubira muri Kongo na rimwe, rukagaragaza ko hari gahunda y'amahoro arambye. Kuko Kisekedi arushinja kusagarira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari nako abaturage bapfa. Ku ruhande rw'u Rwanda ruvuga ko FDLR kuri ubu yamaze guhinduka ingabo za leta ya Kongo, bityo binagoye kuyirwanya. Ese mama bizaherera he? Bizagenda bite? Nibyo tugiye kugarukaho muri aya makuru yacu yo kuri uyu munsi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko Perezida Felix Tshisekedi urebye yaba yemeye guhura na mugenzi w'u Rwanda mu biganiro bigamije gukemura ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ku rubuga nkoranyambaga X, ibiro bya Perezida wa Kongo bisubiramo amagambo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola Tete Antonio agira ati Perezida Felix Tshisekedi urebye yaba yemeye guhura na mugenzi w'u Rwanda. Ntacyo leta y'u Rwanda rero na leta ya Angola bari batangaza ku mugaragaro. Ibihugu bitandukanye byakomeje gusaba ko abategetsi b'ibihugu bahura bakaganira gukemura amakimbirane. Mu mpera z'umwaka ushize arimo kwiyamaza, Perezida Tshisekedi yavuze ko azongera kuvugira
kuganira na Kagame imbere y'Imana gusa ibacira urubanza. Ibiro bya perezida wa Kongo bisubiramo amagambo ya Minisitiri Antonio avuga ko ikigiye gukurikira ari uko ubuhuza bukora ku bindi byiciro kugira ngo iyo nama ibe. Repubulika Demokarasi ya Kongo ivuze ibi nyuma y'inama yo mu muhezo y'amasaha hafi 3 kuwa kabiri i Rwanda ku munsi w'ejo. Perezida Tshisekedi yagiranye na perezida wa Angola José Lourenço dos Santos ku butumire bw'uwo muhuza. Muri uku kwezi muri Ethiopia, Lorenzo yari yahuye na perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Tshisekedi buri umwe ukwe nk'uko byatangajwe na Kongo iruhande rw'inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika. Ikinyamakuru Jeune Afrique kivuga ko bitari byoroshye kuko inama ya mbere iteguye yanze, bityo iya kabiri akaba ariyo yabahurije mu buryo butandukanye. Mu kiganiro n'abanyamakuru i Kinshasa mu cyumweru Tshisekedi yavuze ko uwashaka kuganira nawe gusa ari perezida Kagame, ko adashobora kujya mu biganiro n'umutwe w'inyeshyamba M23 avuga ko ari igikonoshwa RDF ikoreramo. Leta ya Kongo raporo y'inzobere z'umuryango w'abibumbye n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, ikirego u Rwanda rwakomeje guhakana. Leta y'u Rwanda niyo raporo y'inzobere za ONU nabo bashinja Kongo gukorana n'umutwe w'inyeshyamba z'abanyarwanda ukorera mu burasirazuba bwa Kongo FDLR uvuga ko urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Kongo nayo ihakana icyo kirego. Ariko muri iyo nama i Rwanda, ibiro bya perezida wa Kongo byavuze ko hari ibigomba kubanza kubaho mbere y'uko Tshisekedi yagirana ibiganiro na perezida Kagame. Bagize bati umukuru w'igihugu asaba ashimitse ko ingabo za RDF z'u Rwanda ziva ku butaka bwa Kongo, ihagarikwa ry'imirwano n'ikirwa hamwe ry'inyeshyamba za M23 mbere yo guhura na perezida Paul Kagame. Ese Paul Kagame perezida w'u Rwanda ibintu araza kubyemera cyangwa ni ahandi intambara iracyari yanga? Kuva kwa M23 no perezida Kagame kwemera gukora ibi Tshisekedi amusaba no kwemera ko u Rwanda aribwo rukomeje kuyogoza Kongo, ibintu bishobora gutuma u Rwanda rufatirwa ibihano. Abasengura mu bya politiki bavuga ko ibi by'akarere agateranzamba. Twayibuza ko muri Kongo no guhavuga u Rwanda hamaze imyaka isaga 20 hari umutekano muke uterwa kenshi n'amabuye y'agaciro iki gihugu kibitseho, ariko kikaba gikomeje gusakarira mu bukene. Hari abashinja MONUSCO, ingabo z'umuryango w'abibumbye muri kariya gace, nazo kuba zihembera umwuka mubi kuko bavuga ko zitagaruza amahoro muri kariya gace, ahubwo nazo zaje guteza umutekano muke kugira ngo amabuye akenerwa mu nganda z'imodoka, iz'indege za telefone mu bihugu by'uburengerazuba mu Burayi na Amerika akomeze abagiriho ku giciro gitoya ava mu ntambara, aho batishira imisoro n'ibindi. Leta za Kongo, Uganda, u Rwanda, Burundi, Tanzania na Afrika y'Epfo biri muri Kongo aho bihanganye buri umwe ku ruhande rumwe rundi. Kenya nayo bivuga ko yaba iri ku ruhande rw'u Rwanda, mu gihe South Africa, Malawi, Tanzania n'u Burundi biri kurwana ku ruhande rwa Kongo. Hagati aho intambara yo irakomeje, aho umutwe wa M23 ukomeje guhangana n'ingabo za Kongo mu nkengero z'umujyi wa Goma. Reka mbashimire, mukomeze mugire ibihe byiza. Mu makuru yacu yandi turaza kugaruka ho kuri uyu mugoroba, turaza kuvuga ku bintu bitandukanye muri rusange, by'umwihariko tubabwira ko Biden yatsindiye amatora muri Michigan muri gahunda yo gushaka umukandida w'abademokrate uzabahagararira agahangana na Trump mu gihe yaba aciye amajonjora. Umunsi mwiza kuri mwe mwese, nari Jean Ngendahimana.